Най-добрите футболисти в първа лига според Софаскоре на полусезона. Номер 10 Ивелин Попов, Ботев Пловдив, оценка 7,66, 18 мача, 7 гола и 6 асистенции. Номер 9 Бернард Текпетей Лудогорец, оценка 7,68, 17 мача, 6 гола и 1 асистенция. Номер 8 Тобиас Хайнц ЦСК, оценка 7,70, 20 мача, 3 гола и 3 асистенции. Номер 7 Вендерсон Цунами Левски, оценка 7,70, 17 мача, 2 гола и 3 асистенции. Номер 6 Уелтън Левски, оценка 7,70, 16 мача, 3 гола и 4 асистенции. Номер 5 Якуб Пьотровски Лудогорец, оценка 7,75, 17 мача, 6 гола и 2 асистенции. Номер 4 Георги Русев, ЦСК 1948, оценка 7,76, 18 мача, 4 гола и 3 асистенции. Номер 3 Аслак фон Витри Лудогорец, оценка 7,76, 15 мача, 4 гола и 4 асистенции. Номер 2 Джовани Локомотив Пловдив, оценка 7,83, 20 мача, 6 гола и 5 асистенции. Номер 1 Джават Ел Джамили Левски, оценка 7,86, 14 мача, 5 гола и 1 асистенция.